Danas radimo jednu varijantu statičnog zagrijavanja koju možeš koristiti prije treninga za ruke, statičnog treninga za ruke i nekog koji nema neko preveliko opterećenje. Sad ćemo širinu bukova za početak, udah ruke u zrak, izdah dolje, brada na prsa. Udah ruke gore, izdah dolje, brada na prsa. Izbacit ćemo polučučanj još 3 puta, udah na nos, pogled za rukama, izdah brada na prsa. Još 2. Zadnji put udah. Izdah, ostaje brada na prsima, napravi krug glavom preko desnog ramena, veliki krug, uzmi si vremena koliko god trebaš i kad dođe brada na prsa, zamijeni stranu, jedan krug preko lijevog ramena, spusti bradu na prsa, digni glavu gore 5 puta, ramenima prema iza, veliki krug, udah, ramena gore na uši, izdah ih spusti daleko dolje. Udah i izdah napravi što veći krug, još 2 puta. Zadnji put udah i izdah, ostavi ramena daleko dolje, prema iza, isprepleti prste na rukama, okreni dlanove prema van. Leđa su ravna, trbuh je čvrst, ruke gore i dolje. Izdah i udah. Izdah i udah. Izdah, udah. Laktovi lagano opušteni, mogu ići na stranu. Povuci ruke koliko možeš držati ramena daleko od ušiju. Zadnje 3, 2 i zadnji put izdah i udah. Za sljedeću vježbicu desnu ruku stavi prema iza, lijevom rukom se uhvati dolje. Ako se ne možeš uhvatiti za ruke, uhvati se za majicu, ruke ne budu u tom položaju. Mi idemo ravnih leđa dolje u prijetklon, na udah i na izdah si gore. Opusti koljena, stisni trbuh, 5 puta na svaku stranu i još 3 puta. Glavu nasloni na ruku i lakat nasloni na glavu. Zadnji put udah, izdah. Opusti ruke i zamijeni ih. Lijeva daleko iza, spusti po kralježnici što niže. Desnom se hvataš iza leđa ili uhvatiš majicu, primiš neku čarapu, bilo što, da ruke stoje u ovom položaju. 5 puta udah, izdah. Čvrst trbuh, pupak prema kralježnici, otvaraj prsa, otvaraj ramena. Još 2. Zadnji put. Udah na nos, izdah na usta, opusti ruke, odresi ih. Stani čvrsto, koljeno u zrak, jedno pa drugo. Podigni koljeno što više možeš, da ne odeš sa leđima prema iza, znači da se ne klackaš na toj nozi na kojoj ostaješ sad, leđa ostaju čvrsta, ravna, na izdah, koljeno gore, udah vrati. Izdah koljeno, udah vrati, još 4, 3, 2, još 1. Otresi malo noge, stani malo šire, napravi mjesta oko sebe, da se ne lupiš negdje s rukama, trebaš na mjesta, ruke provrti na jednu, na drugu stranu. Pusti ih svaki put, da te lupe sa strane i svaki put kad te lupe, kao da se dio stresa, istresa još iz vrata, iz ramena, iz ruku. Još 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, polako se odvrti, ako ti se vrti u glavi, ostani malo, umiri se, odvrtit će se i glava. Spremni ste za trening, spremni ste početi s treningom. Hvala što ste se zagrijali sa mnom.